devle skoro mir tu mensar pralalen penalen. Ko akova video ka čitina hem harika kira lafi taro Matej, panšto glava, taro dešu trito stiho, džiko bišto stiho. Znači ka продолжи нако Матej panšto glava. Te čitina v tumengi akala stihja, pa posle ka kira hari lafi. Znači o Isus pengja. Znači akavai pralalen penalen Isus skoro проповед ки гора. Значи продолжинала о проповед скоро. Дешу трито стиху. Тумен сиен о лонд ки пув. Ама ако о лонд овело билондало, соле калонгја кералпес. Веќе наеле сила баши ништо, освен товол фрди моаври, емоману шате газиненле. Тумен сиен и светлина е светоскири. Дис која пашлола коридо на штите гаравелпес. Ниту тарелапес момоли, за да те учарелпес тело чаро. Него ки лампа момоляке, хем светинела сариненге кој талеко кер. Агјар, нека светинел тумари светлина англомануша, за да те дикен тумаре шукарделја, хем те прославинен тумаре даде, кој таноко небесија. Ма мислинен дека алюм те чинавав о закони, хеме пророкон. На алюм те чинававлен, него те исполнинавлен. Сос ке чачева керава туменги. Джико те на накено од небо, хеми пув. Ниту и најтикни буква, ни цртичка. Наете на шагјевол таро закони. Джико те на овела са. Хемагјар. Кој ка пагел јек таро акала најтикне заповедија, хемагјар си кавелелен еманушенда, ковол вакирдот најтикно ко царство небесно. А кој кирелелен, хем си кавелелен, ковол вакирдо баро, ко царство небесно. Соски вакирава туменги. Ако тумари праведност, на накавела и праведност таро книжникја, хем фарисеја, наете кувен ко царство небесно. Амин. Пралален пенален, акате и си будбукја, ама аменка почмина ко дешев тато стихо. Кај со Исус пенгја, ма мислинен дека алюм те чинавав о закони, хеме пророкон. На алюм те чинававлен, него те исполнинавлен. Значи, о закони, хем о пророкја, а давај е Моисескоро закони, ко Пурано завет, хем о пророкја, значи нело о лилатаро пророкја, исто ко Пурано завет. Значи, а дава учење, мангелата вакирал, а дава учење со синетаро девел, англедерте авел, о Исус ки пув, ко Пурано завет. О Исус пенела дека ов наалоте чинавел е Моисескоро закони, него те исполни неле. Буди важно аменте хајлова сом ангела о Исус те вакиралакате. Најдека панда мора мен сарверникја ко Исус те икера, сао законја, оправила, со исико Пурано завет. На неагјар. Соски кој јавера тана, ко нево завет, буд јасно гласно вакирала дека насием више тела ко закони. Него спасиме сием преку вера ко Исус, преку девле скоро благодат. Него о Исус ало те исполни нел о закони. Сар исполнingja о закони. Добро, хари те размисли наакате. Сосине е законе скоро срце или душа. Сосине ле скоро цел. Мангипе. Ако сетиненето мен, кога кергем јек тема баши Исусескире заповедија, читингем дисаве важна стихија таро Матеј, бишу дујто стихо, бишу дујто глава, таро триандо панч джико саранда. Палем ка чити нафтуменги. Хем јеко лендар, законико, пучлале, нели, Исусе, те искушинеле, пенгја учителе, кој тани и бари заповед ко закони. А у Исус вакир јалески. Манкле е Господаре, тле девле, сатле срцеја, хем сатле душаја, хем сатле гогјаја. Одојајтани и најбари, хем и прво заповед. А и дујто тани сар хемакаја.
манк тлепаше сартуте. Ко одола дуј заповедија висине на цело закони емо пророкја. Значи со пењао Исус акате. Манк е девле, манк е манушен. Ко одола дуј заповедија висине на цело закони емо пророкја. Вакирала. Значи, адавај накратко од цело закони. Те манге е девле, те манге е манушен. Јакана, ко прво Јованово, 4 глава овтото стихо, пишнела дека одевелтано мангипе. Океј? Јакана, ко Колосјајна, 1 глава, 15 стихо, пишнел дека о Исус танолико е девлескоро кова со нади кјола. Значи, ови мангипе, ов совршено мангела сине, хем педаде, хем е манушен, хем адалески шајте вакира дека о Исус исполнingja закони. Исто агјар, правилен пенаден, а кавада иси, о Исус кој исполнingja закони преку лескоро мангипе, живинела менде преку Дух Свети. Амен кој верујнаја килесте. Значи со, овкирала бутија менде, овкирала менда те исполни нао закони. Нао жртве о правила со синеко пурано завет, него со мангаe девле, хем мангаe е манушен. Кога амен сикаваја адава мангипе, амен фактички исполнинаја о закони. Ама бизо Исус те живинел ки аменде, опте кирал бути, опте променинела мен, ништо. Амен наштите манга, сарсо требела. Наштите манга, ни е девле, ни е манушен. Сарсо мангело девел. Значи, у Исус кој живинела ки аменде, ов морате кирал бути. Исто агјар, о Исус пења, ака теко бишто стихо, дека ако тумари праведност, на накавела и праведност старокнижникја хем фарисеја, наете кувен ко царство небесно. Акала јудејска водачија рачунин гепес сар буд праведна мануша спремо закони, ама о Исус буд пути пења дека Андре оласине перде гревонсар, оласине лицемерна. Амен, авдје, шајте накавален баши праведност, ако Исус живинела ки аменде, сос ки амен ка манга, насар со ола авриалдан, него андралдан, емадалеске амен ка исполни нао закони. Добро, те иранамен хари ко почетак какава дело со читингем, ко дешу трито хем дешу штарто стихо. Кај со о Исус вакирало дека амен кој сием лескире ученикја, амен сием о лонд ки пув, хем и светлина е светоскири. Амен шајто ова лонд, хем светлина, коакава свето, сос ки о Исус живинела ки аменде, хем сикавела мангипе преко аменде. Со значинелато ова о лонд ки пув. Ко дешу трито стихо пишнела, тумен сиен о лонд ки пув. Ама ако о лонд овола билондало, солеа калонгја керопес. Веќе наеле сила баши ништо, освен тоа фрдимо аври, хемо манушате газиненле. Значи, кога во време о лонд сине пенџардо сар нешто со денгја бучужо укус е хранаке, па исто агјар сар нешто со аракела и храна, тена ромингјовол. О Исус шајте кирал бари бути преку аменде. Това амен сар лонд, акале светоски. Ама пазин, морате на ова билондало, те на нашава адава укус. Тогаш пишнела на сием вредна баши ништо. Значи морате проложи нако Исус е скоро друмо, овте сикавел мангипе е народоске преку аменде, ама ако нашае о лестар, оваја билондало, ем на сием више вредна баши ништо, сар со пишнела кате. Добро, после ко дешу штарто, дешу панжем, дешу шофто стихо, о Исус пења туменсиен и светлина е светоскири. Дис кој пашлола коридо, наштите гаравелпес. Ниту тарелапес момоли, за да те учарелпес телочаро, него ки лампа момоляке, хем светинела сариненге кој талеко кер.
Агяр нека светлинел тумари светлина англоманоша, за да те дикен тумаре шукар деля, хем те прослави нен тумаре даде, кој тано ко небесја. Значи, прелален пенален сарсо о Исус кираламент ова лонт, акале светоски, исто кираламент ова светлина. И си буд каран луко, ака те кипув, нели? Ама ко прво Јованово, прва глава панчто стихо, пишнела одевел тано светлина. Хем ки лесте наe нисаво каран луко. Значи, одевел, о Исус, живинела менде преку Дух Свети, нели? А далеске кираламен аменда това светлина, саров. Хем натребела амен те гарава да ја светлина, него те сикава амари светлина, амаро мангипе, сариненги. Кога амен дараја, например, кога секири наемен, кога нашунаја Исусескире заповедија, кога на неамен време е народоске, амен фактички гараваја, а да ја светлина, сој си аменде. Требела те следи на Исусе цело срцеја, те да са леске, те шунале ко са, хем тогаш амари светлина ка светинел англоманоша, за да те дикен амаре шукарделја, са сопишнела хем те прославинен амаре даде. Значи, прелален пенален, те испити намен хари, акана. Сарди кенамен о народо, дали сием лонт, кјака ја пув, дали сием светлина, Исус ескри, кјака ја пув. Ако на, морете покај намен, морете родата родевел, ов те исполни неламене свети духоја, хем те кираламен, те ова лонт, те ова светлина, сарсо требела. Исто агјар, ти каја катар дека највише потреба ти кера е Мојсескоро закони, ако сием ко Исус. Соски ов и исполнingja о закони, па ова кана живинела аменде, за да аменда те шајти исполнина о закони преку амаро мангипе, спрема ко девел, хем спрема ко маноша. Ако насјан Исус ескоро, ако панда на прифатингјанле, сарто спасители, тушај одма, а да ба те кере, те моли не тут леске, те предај не тут леске, цело срцеја. Те кергјана дава цело срце, тогаш ка кувел туте од Дух Свети, ка почминел туте, те керел бути, те променинел туте, те керел тут нево. Слава е девлеске, одевел нека благословинел тумен, саринен, прелален, пенален. Амин.